Okay, irugi nga ro din mga kasin tapno maamon tayon ti pakasaritaan ni Lusing no anya ti parikot na ken apeng sili ken parya ti title na. Sagudayan nga ro ti surat ni Nana Lusing ana pauluan. Sili ken parya. Dear Kasin. Sagbay man ti amin kasinyong kablawang kaman itinaragsak ng aldaw mo dita na Emercy Studio. Kastameten kini Dadim. Da kayo ti magusgustuak uneng bibuyain dingdinggen iti Facebook. Nangruna ta nasursuro kon ti agaramat iti cellphone ken maadaan iti social media account wenno Facebook account. Banag nga isumit ti nagtaudan ti parikot ko kasin. Gapu iti Facebook, naadaan ak iti parikot ket gapu matlaeng iti Facebook, nagkidawak iti tulong mo kasin. Tabareng babaen kada ti panangi surat ko pakasaritaak, maurnos ti amin iti pamilya. Irugik man kasin yung di pa kasarita idita nagapa kami iti sigud nga best friend ko ken kumadrek nga ni Anita. Kasanumot ngamin. Ipadpadamag ngamin ti anak na nga adda abroad no sa dinno nga addamot ti anak ko ijay. Nga adda kano lalaki wenno kamalala ti kakaiso na nga anak mi kini Waldo nga asawak. Bilang ina o nakas ina, nasakit para kanyak nga adda pamirperdida iti anak ko. Tapat check nga awan ti madi nga aramidin ti anak ko. Talaga nga agburburek ti darak kaday di nga aldaw kasinyo nga naidanon kanyak. Nga dayjay nga analin nga anak ko ti bunyag. Perperjen na ti anak ko. Ipadpadamag na nga adda kano karelasyon nga foreigner ti anak ko idje abroad. Taagpadad na ti pagilyan nga pagtrabahuan kas domestic helper. Idinto nga adda pamilya ti anak ko. Adda asawa na ken adda may isang anak da. Apaman nga naidanon kanyak deta nga banag kasin. Imo na nga kinasaritak ti manugang ko nga lalaki. Kahit anya nga ro ti naramid mo Pablo. Amo magayam. Nakadanon gayam king kandeta pamerperdi day nga analin ken ni Nelia nga asawa nga anak ko. Anya inaramid mo sinalangad mo kuman message mo kuman wenno tinawagam. Saan ko nga sinalangad ni Annalyn nanang? Anya? Taape saan? Mabuting kakadikin ko na. Anya ti kabuting mau? Anya kumat kabailan na nga aramidin ken ka kadadya abroad. Saan ko nga nasken nga apaan ni Annalyn ta? Kadabi ko mga saan nga nasken kat awan ti kinagpaiswan na dagiti padpadamag na pamerperdi na laang iti asawam. Mayat kamat. Kaya't mo nga baybayam na tanga kasta. Saan ko nga apaan ni Annalyn nanang? Apay nga raod, kunakman Pablaw, apay! Gaputa da kinagpaiswan na, timpadamag na nanang. Anya? Ay! Kahit mo sawan, pati si kakat mamati ka day nga Annalyn. Mamati ka day nga ulbur na babae. Ada pamaneknek na nanang. Insend na kanyak ti pamaneknek. Nga lipliputan nak ti anak yo. Anya? Ay, baka mo dinararamid na laang data Ay, tandaan ang dati Pablaw. Inayat na ka ti anak ko, ay ayatin na ka nga ita. Isot mang bibiyag ka na kayo nga agina. Ay nga agam ako na kuma. Sakit kasta ti isubad mo? Nga, imbes ko mga agtalit kaking kuhan, imbes nga iso ti patsyam. Tikit di sa bali nga tao ti patpatsyam. Nang,
Ape ngamin nga kalubad yu pa laing ti aramid ti anak yo. Idi pa laing adda dito Pilipinas. Adda atap kon nga adda sa bali nga karelasyon na. Adda katsatsyat na nga foreigner. Kahit nasawin, sagbay pa nga nag-abroad. Addan sa bali nga raramidin na. Siguro akat nagkita da jay abroad. Ay, nakulaapan ng ti panunot mo, Pablo. Siguro akat nasabidungan ng ti panunot mo. Gapo iti ipadpadamag king kaday nga analin. Awan ti madi nga aramid ti anak ko. Saan nga maaramid ni Nelia, ti manglipot king ka, ti makirelasyon iti foreigner. Tandaan ang daytoy. Naawanin ti bagayo na nang mabalin kayo nga pumanaw. Dati problema mi, di pamilyak. Awanin, saan nga maornos? Ay, saan? Siya kakit din ti mangbutbutin kanya. Kahit ko pa'y tasi ka nga asawa ti anak ko, awan pa nagtalak mo king kuana. Saan nga rumbay nga sikat ti asawa na. Di la mabain data anak mo, si ka Anita. Di la mabain nga gis istorya iti saan mo nga usos to. Bagbaga am ta anak mo. No di na kayat nga siyak ti mang anaking ko ana. Talaga nga, no agawid dito talaga nga, ay, makaraman kanya. Ay, Lusing. Saan ka nga agsasao ti kasta? Saan ka nga agpangpang ta iti anak ko? Ay, saan nga gabutag kumadreta agad? Baybek na tanga kasat ararami demon. Kat apay kuma. Anya kumangor ti ararami din ti anak mo. Anyat pa kasi si Dunan na launay ta, dagdadailan na ti anak ko. Kaya't na siguro ani Pablo, iso agawan na, iso nga perperjen na mo ti anak ko. Ay, insan na mismo kanya, ti anak ko, dagiti pamanagnak, nga dararami din ti anak mo di abroad. Iso nga saan ka nga kasta-kasta Lusing? Si kakit di kalkalubam ti arami ti anak mo? Di ka lamabay nga may rumaot ditoy? Hanga kasya ti anak ko, saan nga ulbud ti anak ko? Awan ti gura na, awan ti imon na iti anak mo. Pambaran na mo, data manugang mo. Kita apay garon nga kasta. Siguro agad kanunungam ta anak mo, takasta mo ti aramid mo. Traidor ka. Ay, jak lang pagarot nga kasta ka. Tila babawik nga nagbalin ka nga kumadrek ken pagayam ka. Tandaan am dahil ti Anita. Manipod ita. Saan kan nga kumadrek? Saan di saan? Agawid kan. Di ka kadipay maturog ba kahit? Maturog kalatan, Waldo. Excel-cellphone ka palaging kaita. Oh, Lusing! Apay, anak ko mayang agpugpug ka. Kasano ka nagsasauak di ka sumungsungbat. Kunag, inta maturugain. Anya ayater aramida mi ita cellphone mo. Tadi ka pa'y mangikaskasaw. Adang ortir urayek. Nadlaw ko nga. Siyak lakid diti paspasagidan day tanga Anita. Anya. Anya magbagam nga paspasagidan na ka ni kumadre Anita. Kumadrem lang Saan ko nga kumadre day dyan nga traidor nga babae. Pada nalaang mo ti anak na. Ay gure ka man, nagsarita taman. Apay nga, agap-apa kay Samay, kini kumadre Anita. Talaga nga, saan lang nga kasla? Talaga nga agap-apa kami. Napangkuy rin naot, inapa-apak talaga. Tapay ba? Nakanunungan na ti anak na. Kanunungan na't aramid ti anak na nga made. Agasim dadadailin na ti anak ta. Ibaga nakid din nga daka kamalala na kanong nga foreigner di abroad. Kahit kinasaritam ka din ti anak ta. Saan nga rambing nga kasaritak? Saan nga nasken nga kasaritak ni Nelia? Tadatalag ko iti anak ta. Saan nga maaramid ti anak na na ita? Taadan asawa na ken adan pamilya na. Ay, amangan mo na da kinagpaiswan na wano kinapudno na ti ipadpadamag da. May isa ka man. Ibagbagak lang ati posibilidad. Kasaritam nga umuna ti anak ta. Saan nga rumbang kunakmat ka? Kitaam? Kitaam ti anya. Kitaam? Siyak nga talaga ti paspasagidan na day nga Anita.
Apay, anyatin sa una. Anyatin baga na, nagipuskit din tiladawan ti pakbat asili. Impus na nga tabot aday ti sida daw no sindada itay. Ay, apay, ti amu na nga takat neng-nengak nga awan ti amok. Siligayam ha? Nay. Apay nga kasla. Makagura ka ita nga nagpus iso na itiladawan ti pakbat asili. Ti amu na nga taakot magasangan kadagiti imun una nga pus na. Ay, saan nga mabalin ti kastoy? Agipupuskid din ti pakbat asili. Aguray ka man na. Papanam. Garay ka. Enakman kumita dita no ada parya dita ta ipus ko mamot ti parya. Anya. Apay. Katap no maibagakbut nga papait. Dayjay nga anita. Anya. Lusing, bakit? 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 Lusing, bakit? Ita man laing nga jak mangag nga agasog ti asawa. Idinto nga itay ko pala nga dildil patan da iti ruangan ti kuweba na. Lusing, ika di mailew. Amo magkaure no Ramadan ita ka saan ta mo ta Muslim. Sana rumbeng agpasting ta. Mangan talata. Luseng. Ya. Nakaturog sa mutan ni Luseng. Guri ka man. Luseng, bagay. Isalbag. Luseng! Apay! Anya nga apay. Amo ka di madbadlaw. Ti anya? Itay ko palaing nga kang kanan takukwam. Awan man la ti reaksyon mo. Ay, jakbot amma. Amok pa, nga dakad gayam dita. Kang kanim gayam. Ay, salbag. Kasanumot ngamin nga madlaw mo. Nakatutok ka laang dita cellphone mo. Bantayak nga ron ti cellphone ka. Bantayak ti Facebook. Aping nga nas kinabantayam. Mapukaw ka dita Facebook? Mapukaw ka dita Facebook mo? Saan? Bantayak ta amangan no adda sungbat ni Anita kada ti pusko itay nga pariya. Salbag. Aping nga nas kinabantayam. Kawan itay pa lang apos apaus. Itay sinong batak ti pariya. Awan mo timpos na. Naturog nga tana. Ape ko sung batan na kumadati impos mo aparya. Ang mga no saan nabot nga naawatan day jay. Baka paggarup na nagpus ka laing mat iti sidaam. Imposible nga nasaan na nga magets Imposan nak iti sili. Imposak mo't ati parya. Ay salbag. Agaguri ka, ibatampay la day tata ituloy ka o dito narabidag. Awan ti galas ko ita. Bantayak na yung cellphone aging ka nga jak makaturog. Taambangan no, agapopos day dyan nga Anita. Talaga nga sungbatak. Sigurado addan to man posnan nga pamaspasagid na kanya. Ay salbag. Agmauyong kansa na Luseng. Makapaawang kat garas. Maturugag balaigay. Ala ka adaking ka. No kahit mo ituloy lang tatararami di ituloy mo Basta bantayak to'y Facebook. Anya. Kung nagtupay ka. Talaga nga agpaspasagid dito Good morning, kunana.
Apay. Ti amo na siguro ako talaga nga magasangan na kadagita nga paspasagid na. Data pamerperdi ti anak na. Data panang kanunong na ti anak na. Good morning. Gaputa, saan kami nga agkumadre? Gaputa inlaksid ko na kumadre suna. Kahit iparparupa na kanyak. Nga nasaya at lata. Kitakman no di aga dinto madusa deta ngiwat da. Deta kinalain da nga gichismis ti saan nga ususto. Ay, una yun. Bantayak na ti Facebook. Urayik. Tasong batak tumanan. Baglakid din tanda kasto nga Facebook. Nga. Di mo waldo dahil siya agpukpuk ka. Apay! Ay, wun gayam. Dito gayam, lotwag. Wun pa iso. Ay, naksagmatan, dito lotwag. Ay, aguray ka. Ay, Diyos ko, ay, wun pa iso. Alipatak mo ito, nga dagam lotwag. Ay na. Bantayak nga talaga. Uray no kasti nga dak dito banyaw dito kasilyas. Si putak lata taamangan no adan tumanen ipus na day dyan nga nalaing nga babae. Isot paglaingan na kat. Apay, paatiwak. Sung batak lata. Isukit lat may mayatan nga aggipos nga agpaspasagid iti Facebook. Kitaik ka na laing. Inak manen ijewol na. Takitaik no adapos na. Anya, aya. Ay, tal na ka man, Waldo. Ban tayak ka ron, ti Facebook. Ban tayak ka ron. Tamno, no ada ipos ni kumadrem nga anita. Kat sumbata ka. Kay uray Ay, sikat tilaadda si ka, Waldo. Ay, saan nakapakibibiyangan? Mayat kid di dahi nga anita nga, paspasagid latan nga, kaya muna nga takot, sang batan. Ay, saan ko anas ka nga kasarita, ti anak ta? Tawan ti aramid ni Nelia. Baybay anak. Ay, sikat tilaadda. Paspasam kita kartingam, kita yung makatakki akman. Hindi ka sumabot sa bali nga pagtakyam. Saan nakindi nga, bibiyangan tilaadda ka. Salbag. I-repress ko man dati profile na. Tamangan no ada baro nga post na dahi nga anita. Sinalbag nga talaga. Uray pinanganan, awada hindi talata Facebook ti raramidin na, di sa sikasudan. Hey, Luseng, talaga ka di ka mangan. Mangan ka kadlat ta. Di nagbibibyangan ko na kahit bantayag dati Facebook. Ay, agmauyong ka nga talagan. Di ka pa'y kidimang manganin itinasayaan. Ay, detan tut pakat katayam. Kababantay mo't Facebook, kababantay mo't post ti sa balay. Detan tut pagmamauyungam. Pakaalaang pa'y sakit. Talaga nga. Ay, makauman ti kastoy. Di mo kaya timangan. Ibusir kung dahil ti sida ay. Makamuka mo na. Dahil ta, nasungbata ko dahil post na. Mga anak ko. Kaawa mo si Daenain. Waldaw. Awanin na ini buskaon. Kita mo kagad di ka mangan. Okay. Ay, kanakad ano na yung si Daen nga linuta.
Awan lata. May saaldawin nga awan tipos na. Naputulan da siguro at internet. Awan siguro pagbayad din Deta ke karmada. Alas ti ugali da. Ang perperdi da ti pada da nga tao. Awan siguro pusnan. Naputulan dan ti kuryente. Na i-charge sa cellphone nan. Mayat mo't maganganap da may. Nagalas ti ugali da. Naguray ka. Awan mo dati. Waldaw, napanan dati duwa nga baka. Awan mo dito yan. Waldaw, napanan ko madagay ti duwa nga baka. Awan mo dati kurong-kurong ni Waldaw. Rimwar nga ta. Sa tinungar tayo nagiti baka. Sa bali nga ta nangiwarwaran na. Ay, Barak, magaman dito. Ay, Barak. Ay, da kayo gayam, nana. Uy, Barak. Ay, di mo lang nakikita ni tatam nga Waldaw. Ay, kaya, saan nga may dito yung talon? Saan na nangam nakita kita nga nakakurong-kurong? Awit-awit naman ti nga dakkel abag. Inlogan na pa di kurong-kurong na natin duwang aldeng. Di do abaka ti sapsapulet. Do abaka, napaninti din agin nila kay Oscar, ten lako na. Oscar nga, ti Hawaiano. Kaapin nga ilako na di baka. Ay, tsaka mo anana. Kasi din nung tapanan, kung naman adaawit na nga bag, nga dakal. Una na, tsaka mo. Maletan sa dayay. Aniya, ako rin ka man. Agawidak man Tayo nakmagkitaan magpeso nga. Adaawit na nga dakal bag. Bakakat na dati maleta ni Nelia dayay nga imbati na idikwa. Ay na, sa dinot tinapanan na. Sa dinot na panan ni Waldaw. Ay na. Waldaw. Ang subli ka, Waldaw. Diyak pa yun na po utan pinagtalaw mo. Kapay Facebook ko siguro. Waldaw. Ay, sa dinno ti ayan mo, Waldaw. Kasi nung karon nga makontak ni Waldaw, ay dinto nga di naman amo ti ag Facebook. Ay dinto nga awam mo ti cellphone na. Ay, Waldaw, sa dinno tayan mo. Abay nga lakom na kiti dua baka. Abay nga nagtalaw ka. Ay, Waldaw. Nagsurat ak nga ro iti programam kasin yung tanalagip ko nga dito iti pagitaktaklinan dagiti agproblema kadagiti parikudda nga kaya da pabalakadan. Ket sagbay nga maudi ti amin, sagbay nga maladaw ti amin ket agmauyo nga kasko na ti asawak. Balakadan dakman kasin no anyat aramidek. Kasano nga mapasubli ni Waldo itibiyag ko. Waldo lakay inuman kas pagarigan tamang manggamda ito nga panakaibasa ti surat ka numan mabuyam da ito Waldo. Agsublikan pag nga asay ay kariking ka. Isardeng ko di mang banbantay iti Facebook. Isardeng ko di mang banbantay kani Meta. Isardeng ko tapno sa anak nga ang mauyaw. Tapno maasikasok di mang sirbiking ka. Ikarik ngagbalbaliw ako Waldaw. Ang subli ka laang. Kan ikarik gat Intono del pata banen tirwagan di ko ibak
Bangig mo tumanin, tinapigsa nga asog ko, Waldo. Waldo, Waldo. Oh, Waldo, mailiwak kaggan, Waldo. Sinaludsod ko kadatik ka Hawaiano nga nang ilakwan ni Waldo dagiti duwa nga ba kami no na nadakdakamat na kadi no sa dinot nagturungan ni Waldo hangim saan kanumat napanak pa iti lugar nga puon ni Waldo ngem di ta kanumat ammo iso nga dati laingin tinamnamak kasin yung nga mangigan ni Waldo dati surat ko para kaibasat surat ko kit no makadanon keng kuana Waldo pangaasi magawid ka dati nga ron ti baka buklan ti baka sarita kasin nasabi ko makat na kaibatit adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadigiti padak nga dimngeg kinagbuya yun akong tagyaman kadigiti makaitit ti balakad kanyak ikarik nga saan kon nga bantayan ni Facebook ngayon bantayak dagiti balakad yu kanyak. More power to your program kasin and thank you ti anos mo ti ag problema apagayam mo na nalusing